Саша от этого от ВРВ и настойливая мольбы от Лепуса. Это что нам потрібно. Не, Лепус сказав, до речі, на наступному тижні вже. На наступному тижні? Так. О, Я йому пропонував на гэтым тижні, бо він забігав на стрим до мене колись, вже не пам'ятаю, в середу, у вівторок. Він сказав, що ні. ну, до речі, дурних гранат копає УКС, коли що. Ліга этого не копає. Ти катошок сумував по Пам'ятаю, мапі, тоді. так? Казав, що ліпше їм мапу нову створили. А не почвар. Ну, так. Но я уже сумовал по всей гульне. Давно не залетали. Ой. Я ставлю 70/30, що ми подохнем. Ну, особливо, коли буде тая бабка. Ну, бабку так, ми не в одного разу. Зато йому її зловили один раз. Ну так, до речі. А, у меня же пистолет глушников. Пів. Блять, ти А, поглядь, з о. ким я гуляю, а? З кіберспортсменами. А где вы нашли? Натисніть, коли ласка, на Это. це ось. Мені подобається гук. Я подвести не можу. А я тут стою, я не знаю. Кол Так хіба ми кудись спішаємося? Що за- боже мій. белый Так, усе на місці, кнопка. У меня то же самое было. квадрат. Оп, молодчина. Видок дорог, да? Добре, п'ятниця, дякую велике тобі так само. Да. О, грошики. Кредити. Так, хто тут більше з Кнара? Час и день ничего не изменяется. Так, гроші завсюди гроші. Що ви за мною біжите? Може я гроші шукаю. Я тому шукаємо гроші. Так, слухайте, а без голови Ну, гэта голови будзе нема, рыба? так. Медуза. Медуза будзе. А, ну... Зелек. Так, а куда? А туда. Не было складана, да. Налево отсюль. Головне вогнемет знестя. Головне знайти бульбочку. Так, яшчэ прямо і направо. Упс. Налево. Хоп. Хі-хі. Я, до речі, трошки чекнув ком'юніті ноут на гэтых самых у стиме. Мгм. Па-першае, я ось дзеду распавёў пра нейкі дзіўны прышпіл з гэтым робатам круглым, якога мы дуже любім. Потым паспрабуем, як яго сустрэнем. Та не, давай распавядзем тут адразу. І карацей, Магенчык знайшоў тое, што калі мы будзем хадзіць па дваіх, то ён не атакуе. Ну, Ён тыпу побач круціцца. Але не Ага. атакуе. то бок ён Цікава. атакуе толькі калі хтосьці па аднаму ходзіць. А, Так, так, а трэба нам на яе машынерыя. што трэба? Нам на яе вагнемёт Вогнемёт? патрэбны, не? Так, Ну, вогнемёт. машинерия. Так, і трэба ісці ў кру, таму што там жа ж вагнепальная О! зброя. Чуеце? Что? Крокі. Гэта бабка. Ага. А, гэта новая пачвара, гэта... А ён страляе, курва. Курвадик. Все, я закрыўся, я тут буду сядзець і я сюда. А, я Ой, респаун не ўзял. Жахливо. Я не поспел проследить, але выглядає пришпільно. Ой, Ты ой, ой, сам ой, не ён за мной, ён за мной, ён за мной. Тікаємо. Так я отсюда не буду выходить. Ого, ніфіга. Цікай, цікай, цікай. Нічого собі. Да ён... А можна худшей, коли ласочка? Тут бігши. Приберіться що з спуск катушкою? зад. Так, треба натиснути, каб адрадзіцца хоць. Ну, мне уже сподобалось. Можна Так, ну скончити. адпаведна, гэта не вагнемёт нам патрэбны. Ну так. А куди туди? Ну, калі гэта робот, то магчыма... Може там просто усё ж ховатися штосьці, кудись по завуголлях. Электрычнасцю магчыма. Трэба браць усё.
Трэба браць усё якасць. Ой, слухайте, а чаму на мапе некія дробныя адзнакі шмат? Ён дронаў запускае. Ой, ёпарасы. Фіга, ён такі Так, слухай, трэба шукаць гэтую зброю якую-небудзь, каб даведацца ўвогуле. сучасны. Штось там Кстати, бахнуло. мой рэвальвер тут не дасі рады. Що за гуки? Дроны! А дрони які? Которые йдуть? Лятушыя. Летучі? Ну яны щось підляцелі, свяцілі, не ведаю, яны напэўна наводзяць яго. Я вось замкнуўся ў цэнтравой вежы, а дроны, падаецца, яе разамкнулі, бо дзверы адчыніліся нейкага. Ой, бля! Ой, мне гамон! Да. Не-н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 е, пусти. А все Ну, капсули гроші активували, или знов, як завсюди? Давайте поспорим. Шалеть. Я поспеў так. О, я знайшов в собі зброю. А в лабораторії щось там є. щось було? Бо Нейкая я на стрелянина. мапу. Я вогнемет шукав. Короче, я пішов збирати картки, не веду, може просто... Или потрапить в машинерию. Ох, матка боская! Ни холера себе! Терминатор сраный! А! Сука. А ён нас зганяе, бляха, як шпанунік. Што рабіць? Куды хавацца ад яго? Почти застрелився, здоров'я. чутно було. Дронов можно сбивать. Так, спакойна, тут Мгм. можна Да. збіваць. Адзінае толькі як гэтага паскуду. Што з ім рабіць? Шчыра кажучы, нават не ведаю. Ну, У хутчэй мяне за ёсць адна ўсё, карта. сапраўды электрычнасць раз тое, што круглага робота фігачыла ў лязер у асноўным, падаецца. Хлопцы! А якийсь то анг. Ну, здорово. Бля, капцы. Дякую за фоллоу. Не бачу хто, але дякуй. Та Хто вам ёперси сталося? ти. Мне набою не хопіць так бараніцца з сябе ад гэтых роботаў. Статний, пригожий, намитий, убраний. Дякую за фоллоу. І він має що вам Ні, сказати. бука. Усі, хто нас чує, рихтуйте вушки. Надеюсь, что... Давай, диявол. Что? Так, чакайце. Дзе тут гэтыя набойчыкі хаця б? Кидай. Гэта модерна. сусідная гульня, дзе розныя місіі, Ой-ой-ой-ой. розныя пачвары. Матка боская! Ладно, не адчапіліся, на вас паляцелі. Трэба выканаць заданне і не памерці і ўцякчы з касмічнага карабля. Мне Нам трошки зараз задание нашпуляли в забить сраку. А, бляха! А! О! Так, як я доказався. Мы просто у капсулы залез. У капсулы Ложика нарадзіў. опынуўся. Ой, ну, Терминатор добрый такі, мне спадабалася. Не, прамасоўкі тут не тое, каб было. А, не, ну, не, ёсць прамасоўкі, так, ладно. Так, нейкую зброю трэба, бо ў мяне набою няма. Ну, як завжди, Нікі Верхал. А чого я впатит? У мене все добре. Ой, а у мяне тут чылова было, што вы прывялі гэты халер да мяне. Ну так. Мне 0. Вітаночки ваш потейт. Всім доброго вечора. Ми тут бігаємо, трошки панікуємо. Що, у вас не працює, да? Насамрэч ми професіонали. Почекаємо, О, зараз я- грошики. Натиснеш. О, боже, ну так. Дзе Я уже повинен вам- Дзе набой? У ваш аккаунт фіршики закидывать. Так, що за гук? Мені подобається. Ну, так сам не падабаецца. Поможите, да поможите, да Что поможите, да подобається? поможите, да поможите. А, тут же на колесико. О, нарешті. О, так з якогось автомата все ще не працює, да? Ён каля мяне недзе тупае, я чую. У лабараторыі. Ну ён просто так бэмкае сваімі нагамі, що яго чутно Ну. на всю базу. Так одразу не зарыентуешься. О, ще грошики. Ой-ой-ой. А хто картки покидав? Гэта ж не хтось покидав, да? Хтось помер там. Я помер там. Я там помер. Ну, покинул. А у мене сраку просто. пуляє. Так, короче, він сюди йде, а де могильщик подається десь тут. Ага. І він спускається униз. А я не веду, тут коли шпакойчики, тут же капець буде зараз.
Зараз це вже Я так разумею, яго яна слабкасцю ў тым, што ён арыентуецца больш па дронах. То бок была сітуацыя, калі Так. ён прайшоў міма мяне, не заўважыўшы даволі блізка. Так, бачу две набойчики, ё. Так, летім, що тут у нас. А зайсці ў пакой можа, так, у любы, будь-які. І дрона можна збіць перад тым, як ён актывуецца, ну, у сэнсе стане чырвоным і падыме трывогу. То бок, пакуль ён не чырвоны, а жоўценькі, яго можна паспець збіць, і ўсё будзе добра. Ну. Умоўна кажучы. Умоўна кажучы. Тут я згодны. О, Бляха! Ён ідзе да мяне. Стелс. А хто памятае, що ў лабараторыі якая зброя? Ці там няма нічога? Я можу Ой, трэба не, я зараз не адкрываю. узгадаю зараз, што. Трэба, каб паглядзець увогуле. Стелс. Бо я ніяк не паспеў. Стелс. Што, цябе задушылі, ці што? нікога нема. зачиніў стрімербот. Що, де стрімербот? Що? Это А, не- ти стрімербот усталявав? Это не я. О, это не вам. Я уже все, у меня уже мозги. Пасля гэтага працоўнага тыдня уже зусім. Не, ну. Гэта дазваляльна. Ты не пераймайся раптам. што- Не, я не скажу, что гэта дрэнна, я просто говорю як факт. Як, дарэчы, у цябе праца ўсё добра ідзе? Да, працуем паціху. Я не веду, карацей, может, патэйта, сёння будзем без гэтага, без гукавога суправаджэння, будзем больш глядзець на тэрмінатараў і пытацца спадзявацца, што яны нас не Ён, заб'юць. калі што, стаіць каля мяне, чакае мяне, карауліць мяне, там, рабіць што-небудзь карыснае, пакуль ён тут у мяне. Що Ну, ми мне можемо, засталася одна капсула ў лабараторыі, ми можемо зробити кориснага? оранжевая. Зрабіце шалашык, намёт, каб можна было адпачыць. Так, зноў якісь-то гукі. Чому, калі я засовываю карткі, адбываецца якаясь хрень? Ой, а можна це за А баркой куды даваць? ты засоўваеш? Кудысьці не туды. Я так Так. разумею. Так, так, що, Граль, тобі допомогши нічим? А чому я такі хуткі? Я апошнюю капсулу шукаю оранжевую. Оранжевая тут, у гэтым накірунку была. Чекай. Ага. Я не Гэта- захаваўся. Гэта я, Я конечно, не захаваўся, я ж збагнуў. бачу яе. Так, ні дронаў, ні яго тут зусім побач няма. А ведаеце што, там мажліва ці ўзяць, націснуць на кнопку, каб гэты робот зайшоў, а потым ён не змог выйсці? Сумняюся. Я знайшов капсулу. Ой-ой-ой. Мне здаецца, тут няма таких пакойчыкаў. Але было б файна яго заблакаваць, таму што ён відавочна па вентыляцыях не лазіць. Просто не разумею, куды Он это. не благо так перамяшчаецца і па падлозе. А ну як ён трансформер, там складаецца ўсё роўна. У скрыньку, якая па вентыляцыі поўзае. Калыску на 4 колах. Было б няблага. Колькі яшчэ картак трэба? Картак, Я у не меня, знаю. у меня 3 яшчэ з собой. Я одну знайшоў. Так, у лабараторыі, Так, дарэчы, ось две патейта. гарматы. Я Ага. бачу на мінімапе сваёй. Мы были, І самае замаража- цікавае, што я чуў нейкую зброю. Мы были молодыми а, рейнджерами пакуль шукаў, и выживали як у могли. вентыляцыі у Laboratory Bay. Ой, не. Ці так? У Laboratory Bay, так. Угу. Що там адкрылася? Не, Пайш націснуў. яшчэ не. Яна? Пойду праверу. Не, чакай, яно вызваліла зараз ад газу і павінна адчыніць. А, ёсць. Ну што, разам? Лишь гэта Ага. айтишники ўсё хочуць. Мгм. Що там айтишники? Ё-моё, Хоч- щось у мяне... Хочуць вярнуцца у НЭП. У часы, калі быў... А, это А што гэта? А, Новая эканамічная палітыка. а, ё.
Ну, але пастану на зараз яна ўжо Так, даўно глядзі мінула. злева, там большое памяшканне будзе вялікае. Тут одна зброя. А, чакай, як тут Ага, потрапіць? мороз и лезет. А, у тебе бачно уже, так? Ля ён побач са мною зноўку. Халера. Калі не дадуць на пераключэнне зброі на 1, 2, 3, бо я На кнопки, ну, вось гэта капец як не хапае. гэта ноу-хау якось. Бяры, 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 бяры. Боже. Узял. Ты што, і забіла? Мінус каточак. Ой, яшчэ зброю. Щось надто близко до лазера лежал той лазер. Наверное, это... Так, а як пролезці ў гэты пакойчык чырвоны? Праз чырвоныя дзверы. Ну вось, не гэта не спрацавала нешта. У чырвоным горадзе ёсць чырвоная хата. У гэтай чырвонай Робот зараз в хаце центр поедзе. Не блытаю чырвоны і чорны. Так, я пайшоў за гэтай зброі, якая энергетычная, падаецца. Ай-яй-яй. Я не ведаю, ці дапаможа яна. І нам дапаможа. я адсюль выйсці не магу. Тебе прыціснуў там гэты? Выбег. Ён просто заўжды неяк побач тут швэндаецца. Непрыемны тыпок. Можа іх некалькі? Каточак, а як Несуць прасці ў гэты памяне. пакойчык? Ты ж ведаеш, я ведаю. Там лазер, напэўна, трэба праз яго прамансіць. Ох ты ж, ё-моё. Трэба проста О, запытаць. шо падабралі? Штосьці падабралі патрэбнае. Хто падабраў што? Ну, гэта энергетычную ўзяў. Электрычную зброю, так узяў? Да, электрычную. Электрычная, добре. энергетычная. А што ты яшчэ блізка тут? А, тут Нам яшчэ трэба зброя. тады лазер узяць. Чуеш, каточак, які тут побач са мной? А трэба Ну, камусьці зброю? гэта давядзецца рабіць табе, бо мяне замкнули. А як прасці ў гэты памяшканне? Штось не разумею. З гэтым лазером. Там суседні пакой лазер, напэўна, я не ведаю. А, ўсё, размансіць знайшоў яго. дзверы, якія зялёныя. А, ладно. А дзе мы збіраемся? На гэтым узроўні складанасці пікае зброя? Так, Так, пікай, але калі набліжайся да яе. Я Калі шо? більше нічого не знайшов собі. я там знайшоў, дзе мы... Ну, там, дзе... Так, трэба неяк тут. А дзе? Дзесьці там, карацей. Добра, крацей. Ой, пайду яшчэ падлікавацца не трэба. Ой-ой-ой-ой, халера. Мінус дзед. Що, лазер? Так, Усе я ж усе на у там меня, ляжала бляха, на 10 побач. фпс было зараз, калі гэтая бляха міргаціць. Нічога не бачу. Бо, вы мне пакінулі адзін рэспаун. Дзякуй вялікі. Так. Мы спрабавалі, мы зрабілі. Гэта на адзін рэспаун больш, чым трэба, каб перамагчы. Мінус каточак. Не. Карацей... Ой-ой-ой-ой-ой. Я бежу з лабораторії у центр. Осторожно. А чаму ён пікае? Ён кажа, дзе ты знаёш зараз гэта... Ён не атакуе, Ох, падаецца? ён тупай тут. Дзе? Тікайце. Я сховався. Я даже не бачу. Потрапляе па яму ці не. Ідзе. О, тут трэба бегчы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, апошні стрэл дастаўся. А вы можете гэтых дронных трохі пакідаць? Ой-ой-ой-ой-ой. Вы уже там его забили ці не? Ох ты ж. Ой, что-то ён... О, всё. Бяжи по колу Там бежи. мороженое не прибирал? Я все побег. Што ён таксама бяжыць? Конечно, он бежит. А что думаешь?
Назад? А, божухна. Ой-ой-ой. Витанки, я прибег. А, все, да, заряда больше нема. А где тут у нас? Ой. Нет, слухайте, мне подается все, что треба делать сейчас было. Только один Анжелка і там знайти. якось за 20 стрик. А в Барбарсы же не будешь заходить? Уже это сейф-зона? Сюда, направо. Ай-яй-яй-яй-яй. Не полечиться уже. Я не веду, что с ним робить, он просто замедляется. Дозволите, я тут полечуся. А, долгий коридор, долгий коридор. Да поможите! Блин, сюди прийде. Але сподіваюся, що не прийде. О, тут добре його, нарешті тут можна його бити. Коли з двох А, боков. так я добавил его на себе знову. Спокуса настрелять ему в дупу была высокая. Якісь там бджолі прилетіли. Клокотуші. Йому, мабуть, кудись це специфічно треба стріляти. Мені подається, ми не розуміємо, як його бити. Вибуть такого не може. Може, Ой, а у все меня набои спеціалісти. закончились. Ах ты, курва. А куди він пішов? Ё-моё. А, божухна, ти мене спужав. Я не тупую так моцно, як Я він. ховаюсь. Так який план увогуле, ви ведаєте ці ні? Я стою за рогом, чекаю його. У нас є якась ще зброя? Ошалеть. Максим не избирал? Може морозить треба ще гэтый метал сок? Но. Пусть я за это и кажу. Тоді розбігаємося, да, і шукаємо ще щось. Хлопці, мені подається, треба взяти лазерники. Як увогуле Термінатор перемог этого? І кого він перемог? Треба плавільня. А, може в машинерію його треба завести там? Ой. Откуда тут? Бляха. Ой-ой-ой. Ой, ой-ой-ой. Можно мне как-нибудь подыхать тут трошки? Воу, рит-рит. Побігли отсюда. Так, я, подається, не у той бок став. Чому така довга анімація? Так, і він до мене прийшов зараз. Десь наёбка. Рандом завсёды наёбка. Пізнюк. Ой. Kill the target. Find a weapon to kill the target, see full mark. Мгм. Ну, нічого іншого тут більше нема. Я сумніваюся, коли щиро, що на його працює який вогнемет. Ну, мені Ну, подається огнемет лазер. походу. навряд чи. Ядер электричный и морозный, я думаю, понятно, рисовать не. Ой, що це? Може бути, так. Где-то я опинувся. Hospital Bay. О, мені туди сюди треба. Ай-яй-яй. Що він біжить до Ой-ой-ой. мене. Валера, я не розумію, до речі, як підібрати зброю, яка лежала там Делязер? під гэтым. Так, ось де гэта Так яна надто променчики. побач ляжала. У тым ты і справа, што я намагаўся туды падсунуцца, но яно там надта хутка абяртаецца, прокручваецца. Яна, Окей, у тым яна ж праблема там не ў тым, што яна круціцца, а ў тым, што яна прыцягвае цябе да сябе ў цэнтр. Я вось толькі што А. памёр менавіта праз гэтае, што я спрабаваў хіліцца ад яе, адысці, то бок і ісці па коле, як яна там круціцца, кружляе.
І не атрымалася, бо яна да сябе працягнула і забіла. Ну, это не кепская. Я не ведаю. Я на позиції як пулеметчик буду лежати. Ой-ой-ой-ой. Так, я по набої. Кру, машинери, лабораторія. Давай спробуємо ще раз. Ну, принаймні, у яго ніякого щиту немає, як у дроїда того. Що нема? Щиту ніякого. Ну, замість щита у його броня. Ну так. Ага. Я з ним тут така швендаюся. Каля кухні. Угу. Ведаеце, які є план яшчэ? Ну, Які? Памятаеце, у нас там ёсць там лакацыя, дзе нам трэба прабегчы, каб нас не спаліў энджин. Так. Можа Я яго туди трэба не пойду. супыніць А, супыніць там вось гэтай броі, бо ён замедліваецца тады. Може так і бабку треба забивати на самій справі. Можа. Це, звісно, коли на сяруді на їх впливає. Ну, я- Сказав же ж. Що адбылося? Що, не трималося з лазером? Ну так, я тільки його взяв в руки, мене зацягнула эта паскуда. Шкода, що нельга пробігчи подобрати автоматично. Не імерсивно, ти що? Треба, Не, каб ну- яшчэ была міні-гульня, каб падабраць зброю. Гэта было так. Каб гэта былі яшчэ пятнашкі, да? Ну, Ці хоча б у Тетрис 10 этих рядочков спалить. Так що ми будемо робити? Ну, мне... Я не ведаю. Ну, і фаза ж, до речі, не зміняється, подається. Давайте паспрабуем, можа, пайсці вось у той накірунок. У машинери. Да, толькі я Ну, не... мені перенабіжці треба вже. Не так само. Опа-на. типа баштукали. Зараз буде Фрейдлі Фаєр. Хто у нас червоний? Опа-на. Щось на одиночні стріли я не вельми реагував. Не, толькі не гэта, толькі не закут. У меня тут нема. Ты меня згубіў, сыходь. А нам же ж треба труби тоді зробити. Машинери ніхто не робив? Не, ніхто Ні. не ходив туди. Бо там вогнемет стоїть тільки. А Єльштик, ти кредитор пройшов. Я все еще слева боку. швендаюся. Я пробег до рухавіка, але не А ён хоць урон атрымлівае. Нічого не знайшов. Ну, падаецца, археон нават не крычыць. Гэтаму мы не ўпэўнены, що он. Він хоч урон отримлюває, а тут невідомо, нема скалі ніякої. Ён даже не пішыць ад задавальнення. Може, йому Ми так казичем, Йому все казичем. подобається. Та-тіра-ті-та. А як я здогадав, що я з гэтага боку вийду? Дроїди Що за льотають чотири по використовує? вентиляції. А, Дроїди ударить? льотають по вентиляції. О, Да, О, це я там буду зачинено, да? шахту стримить, скончив ось у мене трохи пісець дітей. буде. Тобі пошанцевало просто. О, що чому тут зачинено? Мені здається, я не сюди прийшов. Усім вітанки від ВРВ. Вітання.
А дарэчы, ведаеце, што б можна было дадаць яшчэ у гульню? Гэта пасткі ставіць, каб замест мапы ці шчыта узяць нейкую пастку снавісную. Так, паклаў на падлогу і трошки сабе палегчыў жыццё напрыканцы. Дарэчы, шчыт палепшаны нібыта добрая рэч. Там шмат хто раіць яго як найлепшую прыладу ўвогуле у гульні. Маўляў, можна танкаваць варагоў, таму што вось шчыт ставіш, страляеш ад бядра, ад ляжкі і упітваеш пашкоджанне. А трубы ніхто пакуль не робіць. Не, я за тут бегаю. Я думаю, я его Да, тягну. я думал, ён не заходзіць сюды, а ён заходзіць і все. Сейчас будзе ГГ. Все, ён пайшоў ад мяне да вас. Прямо у твар. Толькі паспрабуй мяне забіць. Все, пошла нотификация на отуси на месте, потому все, нарезка это чёрская детей. Я згубіўся, мне цяжка, я паміраю. Я бегу кудысьці. Я пайшоў трубы рабіць, карацей. О, блядь. Так а навошта труба? Ну, мы ж хочам яго ў машынары завесці, не? А ён жа не зайдзе туды. Выполнено. Да, абсалютна. А мы яго попросім, запытаем. А калі ўзяць пару шчытоў і выпхнуць яго туды, што будзе? Пару шчытоў? А куды? Так, вось абодва два чалавекі бяруць шчыты. Вось, і проста пхаюць монстра туды ў машынары, калі там выбух такі. Не, так просто... мы кажам, што мы яго нават туды не можам завесці, да? Ён не зайдзе туды абсалютна. Я ўпэўнены. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Робіцца. Што у нас яшчэ ёсць туды? Зараз жопу на дуршлаг паскубуць. А, там катошак Всё, всё. бегае. Так. Ага. А ён за катошкам ходзіць. Ой, Ад мяне залагаў. адчапіўся. О, О, слухай, а Пайшоў ён я тут ўскажу будзе? за цызна ебіць. А па вадзе, калі ён будзе, ты ж па шпара плава, памятаеш? о, давайте, да, Пачвар, можа пачвар. по вадзе, можа. А электрычнасць з вадой будзе получацца? Можа ён Ісус. Не, ну куды на пайшоў? электрычнасць на яго працуе, то бок. Не захацеў ён купацца. Вогуле не разумею, куды ісці. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Поляцелі кулі міма дупы маёй. Друг. Що робім? Я думаў, вы хочаце да вады яго завесці? Ну так, Ён сам толькі вырашае, трэба, куди пайсці. трэба разумець, куды. Ну окей, карацей, я бягу да вады, а там адчынена паўсюль. Так. Дык дзе трубы заўсёды адчынена. Нам трэба бегчы за магільшчыкам. Все, бягу, побегли, У побегли. меня 2 зарады, но я не понял, что мне У меня одна куля застрелится. Ой, А там є, до речі, де набіць, ти можеш наперед трошки пробігши. А вы чуете, хтось ідзе за нами, не? Идея. Ось тут же ж є те А, саме так, докладно. набойчики. Ага. Я тут уже занадто близко, я бы сказал. Вы пробегаете, не запомни. Я успел І он іде. Она Да. зачинена. Нас тут нема. Вы нас не бачиш. Бляха, страшно. Я поглядел око і кінці там. Пачакай, пакуль пачырванеюць. Ай! На мене. Так, Мені ззаду якусь зробили. насунулася. Ай-ой. Это шпіони. І он нас зараз скаже, що... Ай. Ох, ти ж матка боска. Все, тікай, Подається я зараз до тікай. діда Максима. Ён тут справа. Так що тут, типа, його може бути? Сон пайшов.
Аля, гэтая паскуда только за вами носится, и она не атакуе его. Так, я по утёках, я... Электричнасць не працуе. Ой, Аміна. Я памятаю, што ў вадзе ёсць нейкія чарвякі, яно яго я зараз Так. жаруць. Не сжирай, я не чапаю его. На человека только кидается. Уа! Чарвяк! хай ідзе сюды. Яха! Я спужаўся трошки. А, гэта не той. А, яшчэ чарвяк. А чаму ён такі велічэзны? Вот, ты далёка так не... Не, план капкан. Короче, вода электричность не того не пустится. Не электрычыць. Херово. Не электрызуе. Зрабілі гэтыя чарвякі. Ровно идея. Идите за лазером. Ау! Ничего не отрывается. Все, минус. Все, Ой. мінус я. Мне падалося, ці ён гарэў, то бок мы яго ўсё ж таки надамажылі трошки. То бок вось калі я апошнія некалькі куль па яму зашпуліў, ён гарэў. Желтел, некий желтенький. Можа ён гэта раскаліўся. Что, Може- что, вертайся напевно. Можна ён згарэў на працы. А можа быць. Што гэта за лакацыя? А там же ж зачинено. Там же ж треба трубы. Ой, мама. А, ну Ау, всё. ау, 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 ау. Мя-мя-мя-мя-мя-мя. Ай, неприємно. Нашпулялі каточку трошки пад хвост. І так ми гулялі 2 дні. Бежи, 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 Бежи бежи. далее. І потім- Каточок, можеш постоять трошки? Я хочу поглядзець на яго бліжэй трошки. Коли я трошки постою, я трошки не буду стоять. Так, така... Все яшчэ здаецца, що ён гарыць. Не, не, Штосьці это просто спрацавала. подсветка. Просто калі Я бы... лічу, что треба все ж таки лазер брать ісці. Просто калі бы штосьці было з гэтага ну, патрэбнае, то навошта тада быў бы триггер на электрычнай зброі? Тады... Ну, Тэарэтычна До речі. можа быць таксама нейкі фізічны прышпіл на кшталт спачатку яго падпаліць, а потым рэзка ахладзіць. Каб ён ахалоў і праз гэтае трэснуў метал. То бок спалучэнне вогнемёту і ледзяной гарматы. а. Дзе? І он тут. Так, ён побач. А вы можете это пайсці ў інтэрнетах пагугліць, можа? Слухай, у вас сапраўды гармата вось гэтая. Ну, гарыць. Гатынга, яна гарыць. Літаральна гарыць, я ж кажу. А, так ён уже гарыць. Ну. Слушай, дык можа ты яго нармалёва падсмальваеш гэтай электрычнай, што ён пачынае гарэць? Крацей каточак дабівай. О, штосьці адбылася, бачыце? О, О, яго ё. выбіла О, з я рук, вимінус гармата. Ну, пулемёт выбіла. Колькі... Значит, все ж таки электрычна яго дамажыцца, не што іншае. Ага. Ён яшчэ запавольваецца, глядзіце. Трэба цэліць у пупок. Ну я намагаюся, у мяне набою вже не шмат. Выглядае нібыта так. Трэба, мабыць, казытаць яго. Казытаць яго трэба. Ого, Што гэта было? Жесть. Ля психану як. можа калі ён гэта запаволены, тады Так, яго... я його відтягнув від себе, але Дамаж. я все одно пішов по набою. Так, перенабивайтеся. Ага. Все на место. Ты куда? Перенабиваться. Лучше. Ён ідзе за каточком. Не. Ну я покуль його розкайчу для початку. Каб він мені у тим тупіку не того. Грошики на подлозе наступ. лежать, никого не потребно. А я збирав трошечки, но Я назбіраў добра. під час бою. Ну, трэба абіраць, што Ну, але тебе трошки. важней. Ну. Перенабился? Я покуль не. Бо мені треба було його одвабити. Його треба... Може його треба бить? Мне падаецца зараз ужо, мабыць, і просто вогнепальны трэба выпендзіць Так, і так. лазером. Будь-якої. Бо ён толькі запавольваецца ўжо. Ой, А навошта ж ты да яго падыходзіш? да я просто тут
в углы, они все острые, я не могу никак. Торчать на проход. Отшиплять своими, мне ж подається Що ще ж там моделька каже? не маленькая. Так, все, я йде на мене, я перенабився. А, ні. Стреляй! Ой, Шо- а шо не он такі сканує? вони заповолені. Що він Ён сканує? моцна запаволіваецца ў той момант, калі яго маланкай лупашыць. О, зараз трапну. Короче, пацаны. електричний працює. Фото. Опа. Стрик. Що це було? Ще було. Нейкая бочка там стояла, подається. Ніфіга. Ён, подається, паски розкидає. Міни. Гэта ён? Ну, а що ще могло вибухнути? Мгм. Я з той кількості перенабив... Того, кільки я набоїв убрав, мені подається, я нічого не зароблю. Ну, Аналогічно, може і до так речі. бути. Ну, ви померли, ви так не заробите нічого. О, він паски кидає. О, сапраўды пастка. Сапраўды кидається. Ну. Так, я сподіваюся, не за мною? Не подходь, не Ні, подходь. зовсім місце. Пашакайце, а яму таксама Ви трэба па- хадзіць трошки. перанабівацца? О, Єву. це було зря. Кабміны кідаць, мабыць же ж ён вытрачае. А де він? Ён зараз на Нікуди місце не пайшов. виходив. А, это древно. Я зараз, я біжу одвадить. Просто На не водой. то самому треба було. Ой-ой-ой, полетела. Тело по Біжу, дупе. біжу. Я не хочу просто с этими челами кататься. Гэта было пригожа. Як ён зараз. Эпишненько, эпишненько. Ой, ні, По воді ні, що бігаєш? ти не то і робиш. Ён широкі. Ті. Ён увесь коридор занял. Он вельми тлусты. Забирай его до себе, Давай, покуль давай. мне тут Забрав. водяные пошли. Забирай. О, йому нешта кепска становиться, коли трапляєш, слухай, все ж таки у гэтый пупок. Да, пупок треба, да. Ён іскрить почав, глядите. Ну, так у пупок я і стріляю. Широкая титановая костка. О, ён щось сапраўды промаўляе. Каже, не стрель у пупок. Не казачы мяне, не казачы. Ка- О-о-о-о-о-о. Опа. Так, мне треба десь знайти аптечку. Не бачу куди. Зараз подимется і скаже, мені потрібне твоє Так, все, одіння. поднявся. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. А там є ще здорові люди одновіть? А, трошки його подається. Я вже мальчик на этом. І он був присів, Вячеслав. Ён Я под- подійшов, поды- він устав. Ён подыхаў, адпачыў. Так, я не ведаю, куди він пішов, зараз і мені треба знову набої взяти. Осторожно. Да, все слава прийшов. А, так, знову. Ні, треба стріляти, слухай, у пупок подається. Треба його вокруг вежі водити, не розбігатися так, бо будуть біди. О, катушка. Ой. Ось добре б широтник був, але ще не знайшов його. Ён, звичайно, у гэтых, у пакойчиках. Я по покойчиках побегал, ні холера не знайшов. Тому що я вже все забрав. Ні, там була ще одна зброя, де я знайшов енергетичну. Подловив кота. Твою катану.
Так який план? Ми просто будемо по покіму, да? Не треба Так, вже так. запливати. Ну, Надо вокруг сказать, вежи, я что думаю, это вот здесь и у пупок. Козитать. О, нормально. Чмок у пупочку. Буську у пупок. Злопата я не веду. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ровно по вусах, Кінематографічний. ах ти ж гад який. Граната. Ау! А ось це було неприємно, я пішов лікуватися. О, да. Не злується. А я... Ага. Ён Ён уже як- добре Йома, а ти прикритий. знову туди побіг. Так у меня нема этого. Ой, он худший стал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фаза. Побегай. Трошки мне на Пензі. Просто весь п'ятка. Пам. Ты какая? Страшно уявити рахунок за набої. І якого ляда у Воголі нам виставляють рахунки за набої, мені цікаво. Это капиталистичный. Шварцман. Капиталистичный сусвет. Треба було платити. Ой, что это? Це ж Що? хуйня про корпорацію. Я ще криков. Йому кепсько вже. О, у меня закончился. Да ё-моё, я не могу его забрать. Может, зараз с собой треба поволивать? Він зовсім роззлований. Я забрав. Граната. Мінус каточок. Ні, Ай-яй-яй, вижив приємно. добре. Куди? Я тут, така. Куди? Як же ж улітають набої, жах. Да. Ну що зараз було? Это был гамон. Йома. Ну я не ігрокоше. Будюх. Що він там робить? Руками махає. А. Звучало, ніби він розганяється в ній. О-о-о-о-о-о. Ось так він присідав би. Хапай його. А може, слухай, це просто стадії, ті самі, які мілися у пулі, пам'ятаєш? Ну так, І так. три рази треба було так добити. Сенсі, ти що, тільки перший? Ну не, що він слухається, як це, ялинка на Новий год Ну, уже він все більше більш червоний. Робиться худшее, але переграється. Нервовий нейки. Ти не кажи. Мало спав, дренно харчувався. Ну, кепська. Переменне це ваше сілкування, розумієте, постійно. Довело. О, Потрапився пістолет говно повне. Нас догнав. тут здесь еще есть. Там далі для шаттлу. Щось йому Я дренно. покуль... Ой, він за тобою пішов, напевно. Чи ні? А, він за Він за мною, все добре. кафешком, так. Знов поглядись туди кудись. Ой, не Так, подходит. я без набоїв, мені... Ой-ой-ой, даремно ти туди. Але я Ну або біжи не у покой з набоями, а кудись далі там. Губу. Я навіть відтягнути його не можу. Зараз. Кінематографія. Диви. А, Тікай. Схопили за хвоста. Амаль, що? ой, О, а тут трошки. Ай-яй-яй. пойду по набої. Ну йому застався не шмат, до речі. А що він такі ходки то став? Апошня стадія.
Звар'яцеў просто. Ён бач і лаецца, і зіхаціць. И кусается. Ой-ой-ой, запнулся. Набою мало. Воу-воу-воу-воу. Граната, осторожно. Вперед. Блин, ну хто на колётиках это придумал? Мне треба палеки алиджевые. Бягі тады, куды там? Куды бежиш? Куди біжиться? О, там гроши лежать, ці што? Так. Я уже давно их бачу. Вот как это, я разумею. Я на яку запилася, так и не выпускаю. Хлопці, ви ніколи хто займаєтеся? А потом буду скаржиться, что гроши не хватило на набою. Ну, Що ви казали, бочки тут якісь? Не, я на гранаты, да. Это были не бошки, это были гранаты. Гранати? Де ви бачили? Так. Ну, мины, гранаты, что-то такое. Так, я ну що ж наперед. ти ще, погляди, які пригожі, як зіхотіть. Ой. Я бежу. Росій пам'ятаємо, спочатку йому гармату вибити, потім Потім позитати можна вже лупити цим 3 штанами. рази. Ой. Ай-яй-яй, Ай! Все, я це було небезпечно. пойшов Це був один. friendly Ну fire. все. Все. Ух, Ох. Ну мінус вішую. термінатор. З першої спроби не халір собі. Ага. Ну, это не Сказал. бабка. Так, де? Із ангару. А чого він так не привожить? Да нормально. Поплавили. Я сфоткался с ним. Ну ти молодця. Згорев на праці. Ёба, 50 хвилин мы с ним змагались. Ну, гэта высокая складанасць. Почуш, Такі который хард. забрал опошний стрел, ну. Замышел. Так, Friendly Fire 24 все. 1000 забрали, нічого себе. 1100. 1000? Вы же набой. ликовали, И за что набои хилинг. себе купляли. Що це за каплюхи? Ты захил 500. Нормальово. Гроші, мабуть, усе деду, який кастомайзить корабель. Не, навошта, у нас уже капсула ёсць, усё, не трэба. Я ободу Так там ж выдал. на кожної капсули по 10 тисяч треба ж. Ви пам'ятаєте, що їх Кожної ще капсули? розблокувати? Ну, кожний покойчик со спесиментом треба особливо розблоковувати. Я не памятаю. Ну зараз зойдемо у той сутарень, Так, Так, узгадаєш. давай. Ми ж у минулий раз, здається, на гэта скардзіліся, що там для Вискочиш. кожної двері по Ні, що знаку, я що 10 пам'ятаю. тисяч треба. Нешта я памятаю, што нас, але я не памятаю, што грошы былі патрэбны. Памятаю, што там былі складанасці ў тым, каб забіць 3 разы, нешта такое, схапіць 2 разы. ніби Що... так само. Хух, Закрыть тысячагодие. Аватар. хух. Можа, дарэчы, яшчэ што-небудзь з'явілася, што там можна набыць. Але рэвальвер мне спадабаўся твой, я таксама хачу сабе. Ну, ён гучна гучыць, прыгожа. З Але аднаго ім выстрэлу. дуже незручна было ім збіваць дроны, таму што ім набойчыкаў няшмат. У ім па змаўчанні 6 плюс 12, ж бачиш? А, вось пра што ты. 10 тысяч на кожную дзвер. Гэта каб адчыніць ды глядзець на іх. Ну, Я зразумею. Вось яно грошы што. яшчэ да халеры трэба. Та проста, блях, адсюль не вылазіць. З гэтай гульні, каб усё гэта зрабіць. Што А мы тут у тут цябе маем? інфармацыя наконт таго, колькі яшчэ трэба чаго выканаць.
Мы, дарэчы, ніводнага разу нічога не зрабілі з 005. Мы не гэтую не скралі дадзеныя падчас яго. Гэта, мабыць, будзе. Не, чакай, мы кулю забівалі. А каго мы ўвогуле не праходзілі ніводнага разу? Можа гэтага прывіда. Не, прывіда перамагалі. А, можа гэты зомбі-скарпіён, які замбёў падымае. Зомбіска. Вось, мабыць, слухай, мабыць. Гэта можа быць сапраўды, я не памятаю, каб мы хоць раз перамагалі, калі ён быў. Да халеры яшчэ грошай трэба. Ну што, наступную задачу? Якую? Так. А що там є? Там ёсць скрасці дадзеныя, злавіць пачвару, ну і забіць пачвару. Давайте скрадзем, каб больш выжыўшых было. Скрадзем дадзены. Крадзем. Ну давайте паспрабуем. Халера, тут кому кастомізацыя была такая ўвогуле? Так, я яшчэ пагляджу паляпшэнне для шатла, можа там нешта новае ёсць. Можа там якая ракетніца ёсць? Было б няблага. Тарпедамі з арбіты. Так, можна хілку сабе паставіць, аднаўленне набойчыкаў. І, ну гэта... Адразу на караблі? На караблі, так. І яшчэ гэты офіс, каб задачкі браць сабе адразу з карабля, а не бегаць у гэты пакой. Вось офіс, магчыма, і нармалёва было. А вось набойчыкі мы да карабля рэдка калі даходзім падчас выканання місіі. А што калі яны бясплатныя былі б? Ты мяне зацікавіў. Ну... Калі яны раптам будуць бясплатныя, то мы больш аніводнага талера не вытрацім. Ну я і ты дакладна, не? Будзем заўжды бегаць сюды. Бо гэтыя, глядзі, ёлупы, яны ж бегаюць проста пад нагамі грошы. Як яны прабягаюць, я не разумею. Што цяжка там нахіляцца нават не трэба, галаву ўніз апусці, націсні, і ўсё. Не ў грошах шчасце. Наляцелі AI-viewer streambu.com. Не ў грошах, а ў драніках. Яны лёгка канвертуюцца грошы ў дранікі, ведаеце. Чип-юверсі? От шафах. І это таму, што яны чипсікі? Ну, яны ж там заўсёды гэта паведамленне ідзе. Чип-юверс, ад такіх-то такіх. Чипсікі. Чипсікі. Ну. А всё? Вы меня, наверное, чекаете, я тут блындаю. Ну так, мы бачым, як ты там бегаеш. Да, прабачце, я загубіўся. Штосьці зялёнае мітусіць. Дарэчы, калі будзем браць яшчэ адну задачку, там было злавіць спесімен, і быў намаляваны акурат такі гэты зомбак. Ну, то можа трэба яго і злавіць. Так всё, новы контент скончыўся, так? Так. Не, яго яшчэ можна злавіць. Але з улікам таго, які ён павольны, то можа і проста будзе яго злавіць. Электрычную зброю Потому знайсці. што мы калі лавілі, памятаеш, бабку, то яе трэба было знясіліць яшчэ перад гэтым. А можа быць так. Бо мы яе там цягалі па гэтаму пакойчыку малому, не памятаю, хвілін 5, мабыць, правда? Та почекай, що по шафах. Ой, треба їх побачити, до речі. Хе-хе. Побачите, що ти, ну, коли ти саме подлагує, коли та боюсь. Ось тому, ось якраз таки ноутбук мені би файно допомог. Розгрузити железо.
Увогуле два кампухтары гэта суперска на стрымінг. Калі ёсць магчымасць Толькі, два канешне, роўтінг кампухтары. гуку будзе складанай халерай, но гэта ўжо разбярэцца. Ну што, хто супраць нас невядома? Зараз даведаемся. Што? Так. Эй, О. спокойно, бандюги. Дзікі захад. Усіх по револьверчику. На. Ой, а я ж не паглядзеў апгрейды. Ну да ладно. Кнопочку. Вау. Так. Все слава націскаю. І шукаем грошыкі. Я потрапіў себе ў ногу. Кажа, грошы Да, шукаем. перад панам магільшчыкам, калі ён з рэвальверам стаяць і паміж ім і грашыма я не раю. А чого ви всі сюди біжите? Так, а хто раве? Чекайте, хто раве, звичайно? Привіт. Ну, привіт, гэта файна. О, грошики. От ти. Прошляпив. Одну Треба ж знайшов, трошки другу лапа кинуть. На, невідомо, да. Так я і повірив. Привід мені дуже подобається, тому що привіда я на високій складаності у соло перемагав, тому що ён, ну, його супер легко контрить. Ну так, голову униз і побіг. Мой, насамрэч, улюблений. Але адзінае, момент. слухайце, калі у нас тут скрасці дадзеныя, то, адпаведна, у нас будзе электрычнасць вырубацца ці не? Памятаеце? Може бути. Можліва. А якая складанасць? Хард. Жоўтенькая. Складанасць павольная. А, дык электрычнасці нема. А, яе ввогуле няма. Я ўключыў сістэму, але... Але капсулы ёсць. А хто адкусвае твары? Так, ён тут унізе. Откусвае твары. Ну, А твар адкусвае медуза. Хтосьці вельмі галодны. ну то бок гэта не прывід. Так, гэта медузка. Твары Здаецца, адкусальні. чую. Ай-яй-яй. Штосьці рыкае побач. Это мой живот. Нам трэба картачкі збіраць, правда ж? А маразілку гэтую хто-небудзь бачыў ці не? Зброю холодную. Дзе яна можа быць? А мапа ж толькі на гэтым самым. А, На яна з'яўляецца ўласным толькі калі... камп'ютары. Так. Можа, сілкавання няма. У меня Дзе есть да таго ж у нас ж все одно дадзенае. О, шрутнічак у сюды. меня есть радар. Давай ты палевым, я поправлю. Привід, все ж таки привід. Ді в сраку привід. До побачення Уже привід. спаткали. Вось тое, што яны ўвялі выключнае святло, вось гэта ім павага вялікая. Ну так, прыемны мадыфікатор. Больш атмасферна. А гэтым толькі і давай, каб дупа сціснулася. Да памеру капейчыны нейкай. Каб нічога туды не пранікла. Так, мы походу контракт наш разгубили. А, Так, это куды могильщик. туды был, что- бяжы у наступную. это ж могильщик. У мяне дзве карткі. И у меня 3. У мяне дзве таксама. Не хапае. Ой, ён тут за тобой, Усіслав. Ды ён за мной хадзіў. За кім ён толькі не хадзіў. Я что, каточек лег? А, ось каточек. На що катуч? Я думаю, Вставляется. это ты тут. Калі у тебя няма твару, то падаецца гэта удабней ляжаць на падлозе галавой уніз. Усё. Грошики. Хто наступно вставляе? 4 з 8. Колькі ў цябе? Не вставляецца. Устаць трэба. У цябе 4 будзе ці 3 ты казаў У ёж? меня 3, да. Мне ж трэба яшчэ адна.
У нас ёсць? Так, а я Шукаю. нема. Може Треба яна в сішкати. гэтым у В іншому сталоўцы. крыле. Тут хтосьці Знайшов. хавае Ну ў да. сталоўцы. Давай вяртаемся. О, яшчэ грошыкі. А, слухайте, дык праз тое, што выключана электрычнасць, мы не ведаем, дзе менавіта тыя дадзеныя? Угу. Ці што, ці як? Но толькі праз уласныя А, той самыя так. мапы. Я забыўся, Але што ж яны гэтая далёка опцыя не бачаць. ўвогуле ёсць. Ой, О, я тут смотри. стаіць. Ой, що ж ти так кричиш-то? Ён мяне забіў просто так. Мінус дзед. Ага. А ён нічога не зрабіў, я не глядзеў яму на А калі крычыць, ён у фазе культы працуе. Дык сэнс то ў тым, што я яго не бачыў. Там просто ёсць Я пад гэтай кріпы, а ёсць такія магутныя, якія крычыць, падаецца, не? А дадзены ты не ў жытлавым пакоі. Аддзельна. Так. Я іх не бачу. Ой, Да божух, надайце мне. Мне ўсё яшчэ Давайте няма ў машыны капсулы, рухаем. насамрэч. О, грошыкі. Давайте машины а навошта я намагаюся сваю галаву не скрыць? Нахіліць, а? Каб спрацавала? Пайшоў нахер. Тут ты да мяне прычапіўся. А, Хлопцы, ён мяне перахапіў на падыходзе ў машынеры. Я мяркую, што недзе дадзеныя ў машынеры будуць. Ну мы ж можам з жытлавога ў машынеры, я зараз іду ў машынеры. Але вось Праход лабараторыю маецца? трэба асобна чыняць. Ну так, заўсёды быў. Калі адчыняеш той самы жытлавы, там дзе ідзе Крю-Квартэрс, там просто кнопачку націснуць у канцы. Бляха, ўсё ты ведаеш, скуль. дасведчаны каточак. Я сябе адчуваю занадта А, дарэчы- старым побач з табою. О, Так, я куды тут мне ад- ісці? Ад'еду Ой, просто. Жытловыя пакоі, Гулі- потым ты куды ідзеш там? Натренавалі трошечки мапы запамятоўваць. Да ёма, да звалі ты! Во парты. Дарэчы, яны сапраўды падаюцца ў машынеры. Я бачу. Ну так, я прыйшоў да пакоя, дзе мы звычайна першы раз экстрактылі даныя, і ён кідае памылку. Глядзіна. Ён каля мяне. Все, дастаю дадзены. Ужо? Угу. То я туды не пайду, я буду вас каля шатла. Да, я таксама пабег туды. А, тады і я пабег да хаты. Нормально. Командная праца. Не, ну, Калі памрэш, то скажы, дзе памрэш. мы адцягваем на сябе ўвагу, і табе будзе легчэй дыхаць. Так, ён каля мяне раптам, што так што цягні спакойна сабе, разважліва, асабліва не спяшайся. Так, дзе ён? Эй, вы там акуратненько. Ну, мы ж Я добра так пазбіраў. куплялі ж гэтыя рэвальверы на вошку. О, выдатны каточак. Мы цябе падтрымліваем маральна. Трэба бегчы. Я, ён напэўна, каля праз нас машынеры буду круціўся. вяртацца. Ну, па калідоры ты. Правильно ж? Так, так. Ён Ну, каля бо мяне. пра жытлавы надта доўга будзе. Ён каля мяне, каля жытловых гэтых пакойчыкаў. Ну, і то выдатна, якраз спакойна праз машынеры прайду. Там бачыш, дзе ты ідзеш, Каля карабля пабегаю яго тут, няма. пашукаю. Ён ад мяне адляцеў. Чуеш ты дзе? Я ўжо ля Видно. цэнтравой вежы.
А, мы ж можем Так. бачыць, где один, где іншы. Я уже забыўся, что тут можна пацешыць іншых гульцоў. Не ў той бок падаецца, мы пайшлі. Так, ён каля мяне. Или ў той бок. Каточек мы не той бок пайшлі. Ці ў той? Пазаду каточка. Я в сэнсе, что я вяртаюсь на шаттл. Та? Я просто Вяртайся, забыўся, можа гэта вяртайся. не той шлях тут, или гэта той Давайте шлях. я буду сачыць, каб закрыліся дзверы. Як толькі каточак прабяжыць, я закрываю дзверы. Не Такая закрыюсь, бо я тут. Не, так трэба каточек, каб пачакаў. О, ён тут Ой. ака. Я ж А, казаў, трэба было зачыняць дзверы. А ДК я дадзеныя у мяне. казаў. Так, я выставляю Стой. дадзеныя. Усе на месцы яшчэ бяжыць. Дзе? А дзе ты? А навошта ты так далёка? Потому что ён тут мяне спаткаў. А, Я тут ад яго ухиляўся. Так у нас все на шатле, не? Яшчэ дзеда яшчэ Не. няма. далёка. Ой, ёма, ён тут. Я уже Пакуль Пакуль побачив. себе до хаты. Паглядь, що тут у Збігаю. акенці. Усё. Заскоквайте. Ось он я. И что? Все, ляцім адсюль. Изи-пизи. Уволнены. Ізі-пізі, лемон сквізі. Фух. Так, колькі у нас френдлі файру атрымалася? Только от тебе, я упомню. 11 хвілін, дарэчы. Амаль што 5 разоў хутчэй, чым было з гэтым жэўжыкам. Ну, Зайшли, грошей забрали заробили столько ж. І ніяких Ну. видатків, тільки прибиток. По нулях. Ну, неправда. Ну, я один раз помер. Минус 200. У мяне плюс 100, я яшчэ дыск знайшоў. Хе-хе. Ох, У меня 15 900. Пойдем глядеть по швару. Навіть всіх не було. пайшлі. Толькі трэба спачатку паглядзець, каго мы спаймалі. Мне здаецца, бабку спаймалі. Так, мы бабку одну изловили только. Зараз магчыма паглядзім, калі нам дазволяць. Просто ёсць імавернасць, што трэба выканаць усе місіі, а не толькі спаймаць. Ну, вот и доведаемся. New entry has been unlocked. Это что такое? Ты откуда это взял? Ну, мне напісала, што штосьці яшчэ разблакавана. У спесіментэрія. У Директ? Ой, так, зараз апгрейдик які-небудь набыть. Пайшлі глядзець на пачвару, яшчэ паспеем на апгрэдзіцца. Ладно. Ужо база як родная. Сюды б якую кавярню паставіць. Так, давай. Ну тут столькі подгружу. прасторы ў гэтым ангаре, тут не ведаю, можна Спачатку ўжо кірмаш тут. зладзіць. Ну, Шост- камароўку. Не 7, не М. 8, не 9. Вот 9 мы зловили. А, І мы сюди бабку камароўку ніколи не там забили. вмістилось. Ни одного разу не забили. Ага. 9, где Тут, 9? дарэчы, яшчэ места зарэзервавана Ось яна. даволі шмат. Ну, гэта пляны, так А. разумею, распрацоўшчык. Это у компьютера тебе купляць. То бок я апошні побачу. Який там эффект буде. Калі будзе. Ну, так, 9, так? Friendly Fire не нічого. Конфермим. О, Ну, є! адчынілася. Ви розумієте, ён О! мені як банкаўская при А бабка тут бегае. приложение. Ну, Слухайце, ну. сапраўды спаймалі. Ну, ось, ну, Прыгоженькая. ось так ось. А що там за Добрага дверь вечару, яшчэ? пані. Можна випустити аж? Я цябе Ай, з'ем. пригажуня. Ну, мне падаецца, Да, гэта я шлюз у космос на самой справе там. Просто выкинуть нахуй. О, тут є лор на от. Не давайте могильщику яйц з'їсть. Лор Я ёсць. з'ем. М. Я спеціаліст. Чекай.
Internal conflict Смачненькая. некий. In his lab Professor Delaware worked for with six other Мясистая. scientists. А это атрымліваецца нейкі прафесор у нас? Пераўтварыўся. А може бути. Так, Delaware immediately developed a fever and tremor. А, так He ти was не бабка, taken ти to observation. дітка. Ну тоді мені не Так. цікаво. Это дед. Тоді не смачно. Не смачно. Аля, узираецца, як слухай. Адзін аднаму ўтаропіліся ў вочы, глядзяць тепер ледзінавітыя. Слухайте, калі гэта дзед, то можа ў шахматы з ім можна лупашыцца тут. У даміно. У домино лепі. Альбо ў даміно, так. Може Ну, хтось пришпільне. його увагу на себе як-то забере, бо Ти йому сподобався. бо на мене глядіть не доходить. Він блондинок любить. Ля, справді не доходить до його. Я його улюблений господар. А от зараз на мене глядиться вже, бачиш. Куриска, альж страшидла. А, довідка там. Ну, фризуру падправіць і будзе нармалёва. Буде дед. Ну. Тут ще питальнички стоять, що дата екстракт, коли на 50%. Ну Мгм. так, яшчэ трэба павымаць, яшчэ трэба Яшчэ пазабіваць. 2 рази треба дату скрасці і 3 рази забіць, тады будзе цалкам выкананая гэта вось частка гульні, назовем гэта так. Ну што, яшчэ одну місію, пагнали. Давай. Угу. Паспрабуем злавіць. Добра. Можна. Этого терминатора будем ловить. Ну, паглядзім зараз. Так, жоўтенькая. Дестрой, Я дестрой, хочу кэпчер. полепшить свой револьвер. Так, ну у нас 2, дарэчы. І глядзіце, без электрычнасці нават ёсць. Здається, в этой гульні не хапає картингу. Каго не хапае? Мапы? Картинг. Картингу. Тут хутчэй можна было по базе кататься. А, нішто сабе, бляха. Лянівы які. Ого, твой револьвер коштує. Ну так. А поляпшэнне яшчэ даражэй. Power was already activated. As a result, the specimen will be more likely to attack you as soon as you arrive. Та поляцелі. Ну то добра, давайте Let's спрабуйце go. з гэта. Мне падаецца, гэта будзе Let's складана. go. Калі нас ад самага пачатку будзе сцежыць Let it go. па шварам. Let it go. Ну, буду так само крацей бахати туди, гучно. Хтось натискав, тут слева кнопочки есть. Які? Ну, на, Это катапультирование. на корабель. Да, на Тебе у шкло выкине. А уявіце сабе кнопкі, каб суседзяў выкідваць. Ой, а тут навіть есть якісь-то скрипти. Кардіограм. А що ми зараз робимо, нагадаю? Скрадаємо? Термінатора будзем лавіць на По чору? жаўца. Все на место прикинется Джоном Коннором. Може Зараз быць. поспробуємо. Гэта ідэя. Треба бабусю. Ну, бабусь уже один раз навік. Ну, я имею бабусю, яка медуза бабуся. Каб зловіць, памятайце, трэба электрычную гэтую глушылку, каб ён там станіўся унутры. Ці ледзяную. Ну зараз паглядзім, дзе що ёсць. Хто памятае, ці ледзяная Лепш знайсці і то, і то. Не, электрычная мусіла быць, электрычная. Ну электрычная яго дакладна запавольвала. Я Ну, памятаю, гэта што назіралі. бабку яна станіла, і ў гэтай, калі яна ў капсуле была, я страляў, я станіла, яна лягала. Вось. І тады мы зачынілі.
Ну што, пагналі, значыць, электрычная зброя па-любому нам патрэбная. Кого ми. Хто у нас тут як ворог? Не ведаю. Я. Це ще клас. А хутчэй мой револьвер, так? Ну, бахає смачно. Ну, смачненький руки так. шиковні. Щось трапність пістолета з глушником мені не сподобалось. Ну так у яго сэнс у тым, што ён хуткі, але ні халер не трапляе. Мгм. Хлопці, а ви куди пайшлі? А грошы збіраць пайшлі, вядома. А, ну просто центравы проход, калі што адкрыты. Так само адчынены, так? Ну да. Та ми по інерції. Хто? Хто гэта? Ён ужо Ёб твою мать. Это робот. Это ён, Які? терминатор. Які? Жарты жартами. А чому він такий путкі? Ну ще хутчэй будзе. Таму што ён запамятаваў. Ён памятае, хто яму настраляў. То йому гільз насипав у кишені. Ой, а що, це капсула працює О. вже, так? Грошики. Так, ну... Мапа не працуе, то бок паглядзець, дзе што мы не можам. Адпаведна, Ну, сюды толькі было кишеньковая. ісці- Сюды было ісці не абавязкова. Што ён там ніяк не гэты камп'ютар не запусціць? Не, камп'ютар запушчаны, але мапа не працуе, то бок вось гэты экран. Ну, великая. Так, ну добра, тады электрычную зброю нам абавязкова трэба мець. А працісні яшчэ лабараторыю. Там усередине. Ага, дякую. Ён тут Ё-моё, побач. ён ідзе сюди. Такая. Як пожадаєте, Давай мілорд. наперед. Дякую. О, з одного стрелу гэты все роботи, дрони Ага. збиваються. О, Ретрит. Так само з револьверу? Ага. Добре. Так. З револьверу другого, першого можеш уровня, ваншотитися. другого. Це ще щось. Так. Две синие, фиолетовая. ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да божухна. Ау, 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 Балюша. Ого, да тут зброї капець скільки. Карацей, ёсць імавернасць, што ён ідзе да мяне, таму там шукайце зброю. Я на гэтым камандным мастку. Не, ён. знайшов Ён ідзе дві. Шотган і СМГ. Ён ідзе ў жытловае О, шутка. пакой, мне падаецца. Ні, не треба сюди йти, тут нічого нема. Ён на скрыжаванні тут здаецца. Так у нас менавіта скрасці пачвару і ўсё адно патрэбна гэтая зброя? Ну, Станець, каб калі яе там. запаволіць, так. То бок нам галоўнае ўзяць электрычнасць і ісці на базу трэба на карабель наш. Угу. І ўжо там яго, калі ён будзе ў гэтай капсуле, станеце і націскаць на кнопку, Ах, ти йде сюди. каб зачыніць яго там. Дарэчы, насамрэч ёсць сэнс спачатку яго трошкі настраляць, каб ён па нам не паліў са сваёй стрэльбы гэтай. Ну так, так, я лічу, што гэта будзе лепшым выйсцем. Ёб твою. Але ў любым выпадку трэба гэтую зброю электрычную. Ёпта! Хто такое? Та нічого. Хто мяне клікаў? Але не забывайцеся, што звычайная зброя таксама патрэбная, каб яму пупок казатаць. Звуки. Так і яго ж мы не будзем забіваць. Але знясіліць-то можна. Правда ж? Може і потрібно ну, спочатку кинуть, щоб у нього зброї не було, а потім завести.
Тут у нас... Так а что робят дроны, вы не разумеете? Он просто детектит, что ты бегаешь? Так, Так, я э, думаю, Калі дрон чырвоны, то просто всё, калі ён цябе чырвоны пабачыць, становіцца, ён бежит до тебе. Пойдзе до робот. тебе. Да, ну все. ГГ. Божух, на колькі іх тут така? Мінус 3 дрона. А може хтось на себе дроны задетектить? Так, Зараз холера, ён паспрабую. тут. Ён побач са мною дзесьці тупае, таму магчыма я зараз яго калі вось дрон да мяне ляціць. Все, ёсць контакт. Я просто тут у сральнику сижу. Мне бы як бы тут Падрыхтаваўся. Бляха, нейкая GTA. свести. Не бачаю даже. Не разумею, откуда, Щось ён да мяне не спяшаецца. откуда стреляют. А, о, спяшаецца. А, где-то далеко? Зараз отпынится, что Где, магічы где? побач. Ён ідзе да мяне, на скрыжаванні зараз будзем бегаць. Рабіце, што трэба рабіць. Скудства. Что такое там? Все, просто выдохнул. Конечно, Ён прайшоў у лабараторыі. Я зброю не знайшов Ё-моё. ніводної. Ні. А, на тебе, О, я тебя бачу, иди сюда. Ось есть такая, ось у нашей краме ще ось така. Не, мне гэта хопіць. Добре. Говно, 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 говно. А следующее ще... Натуральна GTA. Ой-о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 й. А картки хтось збирає? Одну картку я тільки знайшов. Я знайшов 2 і одну сунув туди. Нам ще треба, подається, 4. Може бути не в этом. Нарэшце вяртаецца. Божух, найдзі ты ўжо сюды. У мяне ўжо Падаецца, ён не скончыліся вяртаецца, набойчыкі. ён да мяне. Ці не? Ну, щось ён не А, рэагуе не, на гэтыя для цябе. дроны. Світла не буде, О, да? В этой гульні. Дзесьці тут побач. О. Да і що зекаецца-то? Што адбываецца у вас там? Да ён зноў вярнуўся на тое месца, дзе адкуль ён мяне прагнаў. Ці што? Може він Трошки гаспадар? я не разумею гэтыя дроны. Ёсць імавернасць, што дроны насамрэч не прыцягваюць ягоную увагу, яны проста перашкаджаюць, таму што яны гучныя і ў твар табе ззяюць. Так, я знайшов другую картку. Ён на скрыжаванні са мною тут Мгм. така. Так, а у мене 4 картки. Скільки я казав треба? Ти казав, я одну ставив туди, у мене 2. Ну ладно, пойду зараз уставлять. Бо коли не уставить... Це дрэнна. Так, а дзе мы яшчэ не глядзелі, у якіх пакоях? Там мы прайшлі гэта ў правыя пакоі, трэба бегчы яшчэ за адной карткай. Слухай, недзе тут побач была ж лячылка, не? Бо у мяне палова хп толькі. Ой, штосьці ён раззлаваўся! Это за ось гэтай дзвяр'ю будь. Якую трэба адчыніць. Ідзі ў сраку. Все, 3. 3, не хапае 3. Так, у мяне 2.
по одной... Все есть. Я знайшов у столовці поршню. А! Бляха. І он тебе Ой. наздогнав недзе? Ну, я тут у Слухай. цемры трошки заблытаўся. Макс, Гэта пошли дорога. вставлять, у нас все есть. А, ты все іду. вставил, да? Але гэта ўсё было на скрыжаванні, ён Ён тут увесь побач. час быў на Все, я скрыжаванні. пошел праз двери. Тут, подається, здесь и повинна быть птичка. І он за тобой побег. Не иди за мной. Я не ведаю, куда иду. Не подыходь. Пошел у вентиляцию. В сэнсе. А, ты? А, А, курвіска. Я за стол зачапіўся, вы уяўляеце сабе гэта? Ну так, ну усе так, это пастка гэтай гульні. Тут усе гэтыя рэчы, яны ўсе якісь-то вугольныя. А галоўнае, ведаеце, што мяне забіла? М. Тое, што калі я ўстаўляў карткі, аўтаматычна гульня схавала зброю. Пробую прыцягнуць. І да вось нема сябе. 1, 2, 3. Так. І мне прыйшлося калёсікам круціць, толькі потым ужо пазабіваць гэтыя дроны. Яду на скрыжаванні. А що гэта позначае find a way to capture the target? Ну, трэба прыдумаць, як менавіта яго забіваць. Захапіць. А, ну так, захапіць. Так можа гэтымі руками просто. Ой-ой-ой. Страляюць. Если тут зброі ўвогуле няма было, ну, дзе гэтыя зачыненыя пакойчыкі, тут усё галяк. І галоўнае, падбяры там гэтую электрычную. Яна ж там ляжала недзе. Ну я зараз буду лабараторыю адчыняць. Просто на мапе даже нема, ну, маячка ўвогуле. І не будзе, да? Не, мусіць быць. Мой значок гэта. Ну, на моей міні-мапе... А, все, бачу, все, дзе. Бачу. У другім боці. Мгм. А! Там будзе все роўно Я лезці. яго наздагнаў са спіны. І ён забіў. Бляха. Так, хобіт паміраць Ладно. уже. А чаму no Паскуда. longer respawn? Все, нема уже распауну? А, Два респауна яшчэ электрычнасць. ёд. Можа, электрычнасць адрубілася ў гэты момант. Так ее і нема, падаецца. Ну, Можа, больш катэгарычна атрубілася. Так пачакаць, все, уже памерлі цалкам хтосьці? Ну, Ну, мне мае сказала, што ўжо ўсё. У меня два респауна. А ты активизовал эту капсулю? Ну так. Цікаво. Мне кажа, ну респаун капсул. Тобто, калі я памру, то і ўсё на гэтым. А можа, на кожнага па адной? Не, у меня 4 было слоты написано. Не, можа быць, гэта было ў мадыфікатарах, можа, дзе прапісана. Ведаеце, як зараз гэта гучала, як стары жарт пра залатую рыбку. Калі там двое мужикоў спаймалі, адзін такі кажа, ну што, па аднаму гэтаму жаданню замовіў, і ўсё. Гэта на КВЗ было. І там першы замовіў, а другі... О, во, электрычнасць з'явілася. не, так яно Ось. пазначала, што нема респауну цераз тое, што электрычнасці няма. Таму... Короче, у меня есть так. гэты электрычная. Ёсць у тебе глушылка? Электрычная гэта глушилка? Так. Ну да, есть. Тады куды? Вяртаемся куды? На... На карабль. Или там, дзе будзем яго... вокруг яго танцевать? Танчыць. Я узяў з лабараторыі лазерган. Просто можа быць там, дзе вось трэба яго байціць. Давайте на карабль, ён уже тут побач са мною. Так на карабле мы потом не разменёмся, не? Ці... Ну ладно, Ну, я пойду. прыйдзецца яго там матляць па гэтай комнаце, разумееце? Там же ж маленечкі пакойчык з гэтай капсулы. Просто, просто Спачатку, паспеем ли мы будуць зброяй, зброя. калі, ну, схавацца. Бо ён же страляе там, а пакуль у него зброя, Ну, калі стрэльбу трэба страляе, робіць. то
Капец буде. Ну, паспрабуем выбить. Все ж таки у нас есть лазер. Добре, я просто зараз... О, Почекайте, тут здесь морозные есть. Можешь А я- взять две? Каточек так стоїть просто біля вентиляцію дичі зашли. стіну. Короче, я побіг Робот за на... мной не пошел. на шаттл. Я его тягнул уже на шаттл, але... Я попробую мороженое забрать. Морозиво? И мне возьми. Ага. Со смаком драніку. Цікаво, як би то я думав. Воу! Так було ж. Ой-ой. Серйозно? Ну. Все, бежим. Шатом меркували. Мне Дай сюда. Каточек, мушу табе паведаміць, што гэтыя двое збіраюцца паляцець без цябе. А что, уже споймали? Нет, Дай ему я почервонеть. Дай Яны ўжо на почервонеть. караблі. Нет, ну на корабле так, але ж треба споймать. Чварно. А что ему не чиня? Оп. Страляў. Ты кажешь, Так, ось бери тут? электричную. Бери Ну электричную. я взял. Только тебе треба у другие накерунок потом вести. Не там, где я, а не там, где... Зараз. Все, он зашел, он поглядел, он зразумел, что дурных нема. Не? Пёс. Опта! О, да. Не атрымаліся. Не паспелася. Я увольню. Не могу нават поглядеть, где он зараз ходит. Да хоть. Ё-моё. О, лох. Ой, чему мне не парсую? Ага. Ай! Блядь, что за вакханалия? Я сходжу. Мне треба подлечиться десь. Трошки. Ну слухай, Слушай, сапраўды, я Ён колькі тут тих вылятае, червяков? ён выходзіць. Ён выходзіць, тому што не пашкоджаны, трэба яго шкодзіць. Ну, треба его запаволить, наверное, першую гэтую фазу хотя бы зарубить без пулемету. Ну, типу так. Тады вяртаюсь на тую выдатную кропку, где мы можем его подюлить. А ў яго не колькі ўжо пераграваецца яго гэты гандль? набойчыкаў. Дзе ён іх захоўвае? Что А адбываецца? ён як гэты, слухай, трансформер, які генеруе проста падчас выкарыстання ўжо. А ён заходит. Нібыта так. Ён Лупі сходить. яго. Не буду. Просто навошта ему давать зброю в нашей капсуле? Он еще просто ее развалит. Является танчики. Записчик. Патронку. Дай прости. Не, мне не подобается, я Хорошо, пойду так, на калідорчики тут улицу. вузкія, і нават звычайныя людзі ледзь праходзяць. Давайте зарубим его, ему гэты, зброю, скинем с его. 10. Калі ты будзеш стаяць у калідоры, ты зможаш яго з калідора задамажыць Да хаця б. колькі тут тих червяков? Окей. Может, А я револьвера буду стрелять? стріляць. Я буду ось чекать Получается. его. Давай. Ти надто далеко адбег. Так я в беспечном... Безбежная дистанція. Да, на беспечном расстоянии. Да ё-моё, припините червяки. Все, я взяв мороженую зброю. Выдатно. Ну подиходь тоді. Ми тут чекаємо. Ага. Так я тут у тембри трошечки блукаю, мені тут червяки гризли вовсю. Тут їх Спочиваю. дьогнешся. Можна лізти червяками. Уже я смогу ему в путяку попасть? А, не смогу. Нема ось на вам. бочку. Слухайте, гэта ж літаральна геймплей Mario Kart. По колю туди-сюди. А тобі у сраку летить Оля, черепашка. перестав його на спиню. Стрілянину свою.
Опа, ну. Все. Ну, для дороги. Ну, Ой, збоку, боже, до речі, за мене гэтым калі назіраць нас цікавей. дагоніць, мне гамон, у мене шмат хп зусім. Я бегу. Нам треба, подається, Всі блоки ті причинені. брати пост. Праз лабараторыю нібы можна адчыніць усё. Машынары дакладна, вось жытлавы комплекс. Можа ці не можна хаваць. Таму ёсць сэнс, напэўна, першую заўсёды рабіць лабараторыю. Дзе вы там? Для шатлу? Так, так, ми на шатлі за. Угу. Хлопці, допоможіть. Яй! Ще мінус хп. Добре, я бегу. Давай это, зменим. Я на всякий випадок закину зброю там. Все, мне гамон, Бля. нас догнав. Ё-моё. Фурфур, вітанки. О, з деда диск випав. Ах, Не забудьте погляди, він буде ще мой труп обирати, ну. Так я вже так само не дихаю. О, я живий, а чому? А я? Так електричність була, 20 респауни зосталися ж. Може, гульня хотіла забити конкретно А, мене. побегли туди, де это, не тут, короче. Стоп, я ведаю. Давай-ка я побегу туди, де я помер, каб знайти свою зброю. Там у тебя зброя Я була? могу кому-то лазерган скинуть, Так. калі б што. Так виходьте з того покойчика, нет? Ти хочеш спочатку йому вибити зброю? Да, да. Короче, ось комусь лазерган. Не, у меня нема слотов Великолепно. уже больше, у меня и так 3 зброї. А, ладно. Може Макс подбере. Чекай, а ён мяне ж... А, ён мяне у столовці зловіў. А, точно, не вам точно. туди. Гроші підбирай. Гроші підбирай. Що гроші підбирають? Тут, Всё, тут шагай меня не мимо. подобрали. Бачите, 2 кавалочки грошиків лежить. Уже 2? Тут і пічок потрапив. Ну так. Ой. О, добре, що респаун був. Ой, я у лабораторії. Не до пошти. Я ж кажу, гульня хотіла забити чисто мене. Ти їй не подобаєшся. Мені не зараспав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, і все. Так, ну де ми будемо стихати його? Так, Вячеслав, ну ось кажи. там, де тады. Фурфур гэта тиртки. Скажи картошку, как ён себе разбанил, точек что отбылось. Кстати, хто забанений? Тиртки. Кого, у меня? Так, пишет, Может- что так. Може гэта рука соскочила. Яна кажа, что ты своей лапкой пухнатой забаню разом с чипьюерсами. Може гэта я зрабіў? Серйозно? Вось гэта лапки. Вось гэта я Ой, разумею. пані сітки пробач. Так, а як... А, так, зараз... Ну что, готовы? Заряджай эту свою гармату электричную. Ти готовий, а де каточ? Лупить у пупок. Капец. Пробачте. О, иди. Де? Там... Будь просто 5 вьюверсів, я, наприклад, не потрапив. Чи кольки там було? Не, чому по цьому? О, капець, о, капець. Кудись потрапити, чи то... О, а куди ти я побіг? А чому я?
Сонце чому Потому є? что Де ти? солоденький. То я не ведаю. Я не ведаю. Я увогуле не ведаю, куди я біг. Я тільки бачу такой. Ти головне, що живий. Я тільки бачу Где гэты водицу? гэты лазер, бедаеце, які ось у спину на тебе накіроўваюцца, і ты такі, О, що адбываецца? Телки похавай. все, помста буде страшно. Прибавиться. О, не Нас кажи. з'їмо у тапки. І на гэтым погодимся. Ой, он тут по центру, ближе до меня уже. Все, я вертаюсь. Ох, що, атрымліваецца у вас штосьці там? Ну, я трошки ядерную дубу помацаю, что... А где он? Чекайте, я и вас не бачу, его не бачу. Сгубили Шаттл, робота. да, слышу, не? О, иди сюда до центру. І здесь О, була наша файна, лінія. файна позиція така. Ось тут була. Ну, він зараз на базу поїде на шаттл, конечно. Бо я тут дрон имею його. Затікає, да. А може хтось? Та я... Опошний стрел. Я просто А що, і не йде? у темрі не нічого йде не пас? бачу. Ян каля На меня. скрижевании разом с дедом. Потому що мені тут дрон у вухо пішить, він повинен до мене їсти. Я ж кажу, на дронов ён, як виявилося, реагує дуже слабо. Тобто я вокол себе 4 збирав, і ён все одно йшов до вас. Тобто дрони в основному перешкоджають нам целиться. Ну, може, коли він просто бачить цель, тоді не чепиться, а ось коли ти саме... Макс, зараз Целі буде... нема? Де наш? Він буде на дронов. Ну, ён там? Да, я зараженный. Так, так, Ян там пошел. Боже, мені так ти дрон у вухо вірашись. А куди на шаттл? А, о, іде. Прийшов. Куди? Ось козел. Не зайшов. Бзу-бзу-бзу-бзу-бзу. Стоит тут. Ух, Да ну йома, було шамар. прострелив дубку котячую. Вертайся, може, сюди. Ай-яй-яй-яй, мені треба полячитися. Так вона... А, Короче, я давай сюда звалил. в центр. Так а сенс у центрі, ми ж його не збиваємо. Нам треба Зброю з його зброю вибити. збити. Ладно. Только дайте мне утекче. Пузяку, У пузяку. Міновіто туди. Ой, тут довгий коридор. Ой, а чого ж так шмат? Куди бігчи? Можна ось гэтых летунов кончилися. Так, по мне кто-то Friendly Fire пошел. Хлопці, я міркую, що треба становитися більш кучно, каб ён по вам трапляв ліпше. Лазер пузика шикоче. Ой! Ай-яй-яй! Ой, ёпта. Так, я по напойчику. Ой-ой-ой, що відбувається? Наказатали все на місце. Ой, що відбувається? Що відбувається? Що ми нічого не бачимо? Так, где тут Ви перенабивание? що темне. Я не хочу. Вы под кредит той стороны с шиками.
Ён Де? цэнтры раптам што. Мне трэба гэты на І гармату яго перанабіцца. То бок нармалёва мы яго пашкодзілі. Що ви Вы кажете? намагаетеся яму ў мініган страляць, я так разумею. Ну так. Ага. Я згубіўся. А у мяне 8 набояў. Можа, калі патрапіць з рэвальвера у Ён пузяк. выраніў ган. Ён ужо без О, Без гарматы. гану. так вот, да, тады можна ўжо тады ісці на падаецца туды, так? Ой, а ўсё ты за мной. Так, а зараз будзем туды яго ташыць, так, электрафарас, фарэс, гэта здаровіца. Блін, калісьці быў электрафарэс. Я памятаю, што калісьці прыходзіш і цябе токам б'юць. Электрофорез гэта добрая каральная медыцына. Каранная? Ну то што, бяжым на шатл? Правильно. не? А, да, бяжыце на шатл. Бяжым. Я намагаюся. Не палячыцца па дарозе, але ён мяне зноў зацісне ў тупішку. Ой, а що это он Ладно, я павярнуўся тут? Грошы падбяры. На 8 гадзін ад цябе грошы. Во, рэвальвер, конечно, моц. Дякую. Блін. Брэдлі Файру трохи дададзім. О, глядзі, там рэвальвер вообще валіць толькі так. Не забіце яго яшчэ да гэтага. Ну, зараз трошки А захапілі. электрашокер там маецца ці не? Да, ёсць. Набіты. Ёсць. Добра. Я калі што за ім крочу. Так Да ён- ну нахер! Так ён павінен за намі крочыць, а не за тобой. Страляйце ў яго. Ладно, я не буду пузяку біць, я буду... Заходь, маленький, заходь. Сядай, Не наважваецца. Страшна яму. сядай, прыходь. Куды Цікава, пойдзеш? што дзверы на нашым караблі зробленыя пад яго, а не пад нас. Так трэба... Типу, ўсё так і планавалася, правда? Ну, Трэба, каб хтосьці на кнопочку потом націснуў. Я тут на кнопачцы. Я тут... Трэба как-то забайціць яго. Ён не надта і марозіць, калі што. Ой, зараз ты пабежишь, я вот тут пачну его. А, не пачну, еще раз. Ай, Шаграэль. так ён ж металічны і ён Заходь, становіцца больш, куды, не на меня. Не туды, не больш слабы, туды. калі пераграваецца. Оп. Позна? Не позна, гэта скрипт. Ён бы застаўся, калі б ён мог. А, может яшчэ... Може яшчэ Трэба не. яго яшчэ больш Карацей, пашкодзіць. яго трэба дамажыць, так. Я А супожу. шкада, што нельга яго заўтсмарціць. Искай. А, не. Не, просто калі попадаю я уже, ён тады ну, на таго, хто яго дамажыць. Скардзіцца. Ой-ой-ой. Пойду адсюль. А чаму за мной? Куды? Я просто подыхать. Посмажить тут. Трошки пакурыць. Покурить. Ён так само Попаліць. стаў пакурыць. Можа ці можа яшчэ вось калі будзе гэты электрычны стрэл, каб перахапіць увагу, можа трэба яго яшчэ пальнуць у яго дадаткова.
Ай, Ладно. не, ён выходзіць. Ну, як ты выйшаў? Трэба. Яго Потому что трэба гэта скрып. на Яго перадапошнюю, трэба больш мабыць, фазу пашкодзіць. перасунуць. Трэба як забіць, але не зусім забіць. Трошки Так, так. забіць. Тады выходзьце, падаецца, не? Оп, вышел. Оу, Але ж якое крэпкае мушу адзначыць шкло. М, Толькі пашкоджанняў упітала. І вы ж памятаеце, дарэчы, трошкі пазней ён пачне кідаць гранаты. Пашаптаць нельга, Steam, відаць, не паведамляў з днём пельменю. Сёння пельмені? все, у мяне не бан набою, я выходжу. Можна? Элвіс пакінуў будынак. Пельмені Речспайн. Одразу вийшов. Паскуда. Так прыгоженька выйшаў, божахна. Я з гэтага кліп зраблю. Оп. Ой, паскуда. Балерина. А? Капучино, боже. Оп. Калі так атрымалася, што ён уже і задам ходзіць. Оп. Вышел. Так ён якийсь-то смарт, не? Да. Ух. Если заб'є мене. Може ли ви просто споймаєте Шаграеля і хопіть? А що мені-то? Оп. Что, отрымливается или что ли? Ну треба його електричність заповолювати. Все сталки як там, готовы его заповоливать себе? Я готовий, но у меня не так шмат здоров'я. Ну. Це на вельмі довго роз. Зараза. Хтось покинув будинок. До відзення. Ой. Бежим, бежим, бежим. Каточок йому подобається, тому що каточок червоний. Мабуть. Ну, А, глядите, зловив. о, глядите, як він тільки що зробив. Він питався споймати, але, ну, це якби Так. був шанс. Не, ён бы все равно вышел. Да? Просто Так, просто- так. так. Я Вот натурально з центру покойчика виходить. О, ось тепер. Чекайте. А, не вийшов. Може, Ну, два що рази знову треба було вийшло? по зяку стріляти, тоді, може би, довжей застався. Ні, Іди я сюди. ж кажу, худше за все треба Мені його на подобає, передопошню стадію добити. Зараз будемо стріляти у кузяк. Понапошню. Тобто його все ж таки треба менавіта забивати, але не зусім. Ну, до стади довести. Бляха, Коліна, макарку на достав. коленках тільки всередині. Дратуче, куди ти пішов? Іди сюди. А, глядите, ён трошки присядає. Все, можна вже його за капсулу вести.
Ты звер, які занадто низький, я там присядаю. Подиходь. Хе-хе-хе. Так, Макс, заходи, може, ні? Заходжу. Просто як увалив, бляха, своєю клешнёю. Колени болят. Колені у його докладно болять. О, Ау, Ой, болюча. деду у спину. Во-во-во. Ну ты... Ось і все. Так. відбулося. Всі померли? Це тільки я. Тільки ти. Только О, ты. добре, я вже спужався. Во-во-во, А он зараз. звонку сел, вось Запихивайте, гадина. запихивайте, запихивайте. Я. А тут тільки така одна фаза була, коли він присідав. Ну, гэта першая фаза, калі ён прысеў. Просто он може за... А я еще и прискорился на S. Ну так, ён паскорыўся. Зараз ён яшчэ гранаты будзе кідаць. Ён яшчэ робіць рэслерскі заход. Не, падаецца, яно спрацуе толькі калі ён сядзе ў капсуле. І, ну, і тады... Оп, Да ты ну и прискорился, друг. Боже, який троль, я не можу. Вай. Все, побачай. Мінус деда. Каточек, давай хусенько. Каточек, добі його. тебе патрэбна, наверное, вось гэтую зброю кінуць, взять рэвальвер і стріляць пузяку, калі ён будзе ў цэнтры капсулы. І калі ён толькі прысядзе, то у тебя будзе шанец. Не потрапіў. Не потрапіў. У пузяку, вось там, дзе зяя. Да ён ведае. Я ведаю. Не, Катошек, ты... Вось той, які зяе. Я ведаю. О, не, можеш не зачиняць. Ну, от калі ён прям сядзе, тады толькі, наверное, гэта спрацуе. О, Яшчэ, не, можешь не натискать на, потому что это бессенсовно. Пакуль не праклоніць сваё колено до королевы, нічого не зробіць. Да я Так, пофиг. мені здається. ні, Ён лічыць, трэба, што каб ён яго пераскрыптуе на гульню гэту ўсё ж самую. такі. Яшчэ пару стрэлаў з рэвальвера у пузяку, і ён сядзе. Не, Но я буду намагаться еще одно. А ну як? Бля, гэта экшн, конечно. Ага. Да? Не, ну серьезно, шкода, что оно так скриптово моцно. Потому что споймать можно было бы, калі б ось дозволили, але не дозволяють. Ну і куди я Хоча б долетіла все зараз? контроль. Питання. Во. Гад. Ну куди я летіть? Я не розумію. Калі каточек буде пам'ятати, куди стріляти, то все буде добре. Так хопить що? Зекуться. А ти направо натискаєш, коли там, ну, пляєш? 1000 годов то робить ще.
Может перенабиться. Замкни могильщика. А я уже мертвый. Это якийсь уже шостий стрел, ті сьомий. Зараз набойчики вже скончаться. Так, зараз опущу. Який не полетів, куди треба. Ти просто узнав, що забувся, куди треба стріляти. Такой. Так. Карацей гэта надоўга. Так, Шановне це господарство, добре. Да. не разыходзімся. Фактычна гэта толькі пачатак бойкі. Ён, дарэчы, Не, вось не трэба ніводнай было гранаты памятаць, бо- не кінуў. Табе лепш, мабыць, узяць драбавік, які ляжыць на падлозе. Да, рэч, Але ж ён адзін. пусты. Там? Так, у мяне там не пусты, А. толькі быў гэты тэрчык. Бо я так разумею, лазер яго ўвогуле не шкодзіць. Не, ён не шкодзіць. Просто трэба трымаць. А там маленечкае акенца. Найменш пашкоджанняў робіць маразільная гармата. Ну, яна запаваліла яго ўсяго. Памятаеш, калі я яго у спіну пачаў маразіць, то ён запаволіўся моцна. А слухайце, а можа сапраўды ў спіну яно лепш працуе? У псіну. Ой, я ваши диски заберу. Ой, моя шея выклаў. Малайчынка. Вось яшчэ дыск праварыш. Во-во, Ну, во-во. мяне зараз Прама, бачу, прама, що прама. це. Во-во. Ага. Малайчынка. А ось і широтні. Вось зараз з дронамі нашмат весялей. Не, катошак у сярэдзі. Во-во. Не, Подал... сел. Рано было. Це яшчэ пару разоў трэба. Подалося. Подалося. О, О, давай, давай. О, хапай! Ядро. Та ти що? Красавельчик катошак. Які ти талановитий. Обосраться просто. Всё, дроны полетели все к себе. Ну, такі, так, гэта растратили, пойдем шукаць іншага. Ошалеть просто. Ну, гэта было весело. 50 хвилин. Ну, 50 хвилин, ну. На хтосьці коллекционируя монетки, хтосьці коллекционируя пачвар. Калекцыянаваць пачвар гэта насамрэч кайфова. Бестыяры я ў гульні. Яны толькі выпустили пачвары, а мы уже искрали. Ну як так? І забілі, і столькі скралі. Все херня перерабляй. Ну, зараз подвысіць крыху складанасці. О, дякую за Але 200 геймплей, юаней. Але геймплей, ну все ж таки, погодзіцеся, гэта іншая пашвара і прыемна гуляецца, не? Ну так. Так, так. І вона я То, смішусь що- з киришками. Што яна не лётае, па вентыляцыі не вошкаецца. Яна бэмкае нагамі па падлозе. Так. І Ну, робить я як і тра-та-та. бабулька. Дзядулька, выбачаюся, Ну вось дзядулька. тратата гэта найбольш небяспечная халера насамрэч. Так. Ну міни таксама вельмі балючыя, калі што. Я з одной міни помер, подається.
Ну, а я амаль не ад'ехаў быў, і тое я адбег трошачкі ад яе. Каб роўна на яе стаў, было б ГГ. Што, паляпшэнні набывайце сабе. У нас грошай нема. А. Не зарабілі. Так, 12 абсталяванне я пясот. ўсё набыў сабе. Апгрейды. А, тут жа у нас яшчэ апгрейды на іншыя з'явіліся. Ну, прамацоўваць Шакі. рэвальвер цяжка, що піпец, таму што на яго грошай да халеры. А колькі ён каштуе? Рэвальвер гэты? 12 18 каштуе. А, 18 18. набыць? Тут 17. 12 каб 12 паловы палепшыць. першы ўзровень. Потым І яшчэ другі. 14 з паловай, так. Жосць. То ведаеце, я, мабыць, проста пакуль што пісталет прапампую. І на гэтым усё. Ну так. Вітанне, пан Незнарок. Дякую. Так, усе гатовыя? Мгм. Ну тады ўсё на гэтым. Дзякуй велічэзна вам за Сёння кампанію. было А, весела. ўсе гатовыя. Гэта хто на што гатовы, сапраўды. А. Каму яшчэ не хапіла кулю дупе. Не, ну, а Дзякуй шо, велічэзна я- за я ще кап. не казав. Ось, побачимося Дякую, з вами на дякую. стрімах. Раптам на наступному тижні рейдзернот не атрымаецца, то можем паўтарыць. Я за. Мгм. Так само, заўсёды. А, Добра. Клічце. Будзем у контакце. Дякую Так, всім за дякую. стрім. Дякую, дякую. за Да гульню. пабачэння. Всё, до побачення всім і глядачам, і усім. Мы зараз пойдзем Спанч Боба глядзець. Приходьте. О, файнага прагляду. Дзякую. Все, пакуль. Кіберспортсмени. Оба. Ну так. На кіберспортсмене выдатна. Мгм. Ух. О, мне Тертхи написала у стыме, что каточек забанил. Ого. Та й капець, ну ти справді подкова. Катошек, ну ты злый, я тебе 5 скажу. ботов. Такие злые. Як так А, можно? ну, ось 5 шипвіверсів і прилетіло від кота. Ой, я моя вообще, знайшов у чаті. Добре, пойду по Ну я розбанив. с бабкой тоді. З дітком. Да, где- Бабка з дітком. Кажемо до побачення, а хтось все одно сервер відключив у нас. Все, добре. Все, всім тоді папа. Мгм. І Всё, отключаем Дякую. Discord. Дякую. Включаємося. Дякую. побачення. Мгм. До побачення.